Visita ingane kufakazela noma ndiveza khweshe umagcoba sithula amagenga athatha inzawo yawo ingane kusitakala longanamandla lonyaka ntandla diyagezana iParliament nayo iqambisile ndaba esitha ngithi khula mlisa ngithi cabhile ngebuve bami kuleli lakangwane lavuka lasobhuza ingane ngibando saphutha livukile lamswati emaswati athatha imiboyi bantwana bathatha amaswati bayogiya ngawo ngibangezitha khula mlisa ngithi wena kuwe magwaza ngempenseli siyabonga Ata uhamba hambe avuleke nemathuba makubonakala ukuthi ubophezu womkhono ngala balima ukuthi ngekuthi nalaba lesithithe asibathi nkwe sitawuthi nkwe emva kwabo sithi hey wothani nkwe majana athi sesisenkwe usithi umntwana bophezu komkhono asithi nkwe nitawusala ke nina kusuka nkwe ngivikela abanye amabagidza lapha bathi ushito kandaba wathi asithi nkwe nembali asithi nkwe Afugele maswati atingwe Afugele maswati atingwe Iti lefugele lamswati latingwe Lefugele lamswati latingwe Afugele maswati atingwe Afugele maswati atingwe Iti lefugele lamswati latingwe Lefugele lamswati latingwe Afugele maswati atingwe
ngwane ungabe ligwalo kanti akuvulela umkhompo thela waye kanti abezitha kwajapha izitha ingane kufakazela unomandreveza khweshe umagcoba sithula amagenge athatha indzawo yawo ingane kusitakala longanamandla lo nyaka tandati yagezana iphalamende naye kubambisile ndaba ezitha ngithi khula mlisa ngithi ngicabhile ngebuve bami kuleli lakangwane lavuka lasobhuza ingane ngibando saphutha livukile lamswati emaswati athatha imiboyi bantwana bathatha amaswati bawogiya ngawo bangezitha khula mlisa ngithi wena kuwe magwaza ngempenseli siyabonga